adaba birtalong pen niliklar at BP non arjuik tha birtang ton pen. Number 26 Dwarbaguri constituency के पार्लो Pari Sirasrit Cap Harwaghat LA के पार्लो during mini stadium fill along Dwarbaguri BJP must joining a jai make kideng pon along Bangsuri se party ka prek mati Congress la pene PHL se song atum BJP song along chepa oktun JP Nadda Jindabad Lason Sipini, Labang Sojai Mekalong Aluhiaman Pen, Chetong Dun, KACCM, Dr. Tuliram Ronghang, Haraghat MLA Dor Singh Ronghang, Dwarbagori MSC and Parta KAC Education EM Richard Stockby, Dwarbagori BDC Chairman Sarkoy Rongpar, all Dwarbagori BJP President Amoron Terang, during Rat Cyclembang Pura Janinti, and part of Team Karbyang Long Claim Rapet MSC EM MLA Lapen Ongdung Dwarbagori BJP ke Kroy Arad Tum Chetong Dun si Mayar DP Dun. Lason Sipini Bangso BJP mas joining Jai Mekideng Ponalong Ongdung Arat Kachetong Dun Pen Dwarbagori constituency ang Kangalong Song Kaprek Party Kaprek ke Aviluma Usi Thekponong Athi Dwarbagori constituency along mas joining Kideng Ponalong Ongdung Arat BJP along Kachepa Ogdun si Thekponlong Lason Thak si Pini during Ahavaralong mas joining Jai Mekideng Ponalong Bangsuri Isisu Arat Congress lapen APHLC asong atum COC KACCM Tuliram Ronghang lapen Dwarbagori MSC mati education EM Richard Stock biari deng pen deng pondo. Me kunong ke tuwat patang eme rongbong khan apar duri pen rongbong khan. Lapen non rongbong khan pen daithor lapen tarado already tender caller lo November ang bong pangcheng ponpo. Latame Dr. Tuliram Ronghang itu masih yang karbinlo otonomous council kacing hon pena job itu Dwarbagori arat ipipon lo. Nasi pini natu so mas joining lo na Chetong Dun akote pen injil doa la pen Congress la pen APHLC tu na join dun tuma family MSC mate iang boy nang itu mafan nang ding ponlo mate nang welcome ponlo na tum same itum lo pini pen ke eklai vet lo isivet lo dora pen lang po kisung do la pen do ala lang same itum cirap sirup pen le tu pen le kam sem ponlo na la sinali do fat akiru pipon lo pini da GP tumdo gaumbura tumdo SGB tumdo na dom fasme akiru pilo la sona por na Chetong Dun na por jadeze BJP afan anso se ke bangtang pon thekji ke klem pon thekji la so fan ka ba pen na jo itu malong Central along same Narendra Modi ke Japon a party a BJP a party siya data Japon bonglo na di school lo kami Dr. Himanto Biswa Mas joining a jai make deng pon det pen Dwarbagori MSC and Parta KAC Education EM Richard Stockby Ratamai Pialong Jumisen la pen Dwarbagori constituency along Kaching Tour Amoalam Tami Lamthe Paklang Pondo. La Solong KACCM Dr. Tuliram Ronghang Tami Ongdung Arata Tengno along non Dwarbagori Angkang along ke claim nang Jia Saido Antami Chichak Pondo. An Partami Dwarbagori constituency Arat Arjiding Plui Pen Akari CPM DK Road Rongbong Khat tu Kahora Kacheleng Thor Atawar Tami Prabjin Pen Kipatang Dab Chiapad Sideng Pondo Pusi Ratamai Pialong Lamthe Pangdak Pon. Congress pen PSLC open si dake BJP party long na chipong nasi mune tum chini lo je Congress tum jong hele BJP phana koi bihe koi ni phansi PCA koi nang kilo ta jong hele koi puita ke ongdung ara tum ke chini lo kar jeng long rat ke je aprang Congress ke do hot pen non BJP party batim ka chelar isi ang thek dolo po bangke isi ke prek ke dolo puchini si munitum along tina consensus tame je pini na chepok dun mo election ge nonda chikulom tipo bag dola sitame munitum ninkani silo na tumna chini lo ninkani siang mo ini tum ke joga party bana source ase na chini lo mai meeting long nili mane party ban tuma nili pupe pin sitam munitum ke chini lo je da
ki dukila ratum phan ke deng pon asayang deng an ke je ratum ta ke long ang taxi ki pika parji ne tum plak lepin asang taxi ni simuni tum ke dak pini ke ongdung ratum ke pini BJP along na chpok don News report KATV News. Lokacharya hem politik kapang churjir ke kinang sotlo lapen school pacho klam politik kaya mat pang chur vet nangji athi school along kachari bom somaratum pensi ki joya dim pina bonta difu golf boys higher secondary school pachu aklam along ke hor abong bun ki thu lapen ki chutna alu pansi ke war abui ang soman pinlo laso pacho aklam along towar ari pinaga jok school osomaratum pen chenglok towar kidam ke wang arora tum la so pacho aklam along sang pon pon bonta non ki patwa klam kali bun ki ter he war ki bajok men thura prang an pinlo Difugop Boys Higher Secondary School patwa klam along majo atumle nangki jui abang wang pusitami bun ki ter hora bong hai hui ke war tap te de ji aphan Difugop Boys Higher Secondary School long charlie bom atum pen tuning report মানে ইমান ইয়াতে মানে মানুহ আহি মদ খায় বিড়ি চিৰি খায় ইয়াতে আহি কিনি খালেও মানে এইকেইটা ডাষ্টবিনত পেলাব লাগে আৰু ইয়াতে থৈ যাব নালাগে পৰিৱেশটো বেয়া হয় মানে তো ইয়াতে পেলোৱাতকৈ সিপিনে বেলেগ পিনে খালেও হয় ইয়াতে ষ্টুডেণ্টকেইটাও থাকে মানে তো পৰিৱেশ বেয়া কৰি লাভ নাই ন সেইকাৰণে পৰিৱেশ ভাল কাৰণে ইয়াতে খাব নালাগে আৰু লেতেৰা কৰিব নালাগে ইমান লেতেৰা পৰি আছে লেতেৰা কৰিব নালাগে athe anardo apora hut la sopachu aklam along si school along ke charlie bomatum penta nangsang lasi non ason horabong ke bar hok cho ulote chelang no dak athe dak ke school pachu aklam pedak pasi pachini pon lapulo jo itum dak non nili charlie bomb kanyar hai ampen non itum dak class hour at pen da me nangsang sang aku thengpi bit no mati di lapin dak si sang sang lo em nam deng ko mate mane mana ke apurial hana chinghong na pang thum han so dim ke sang dim mut ke lo dak bang lang tu lo dim lang lo yu there two one no pang thir te dak chori junri pen gu tom muthe chodat ke chodat hormung lai bang e se wardet neng kolam no se pang thir jur neng amai dak ke go boys la school kapatu aklam banak dak ke ini ke lahai hor jun ni dim hai bang kali dak ke la sport plan ang po amben ke stamina hai ke de na dim amben ke dak lahai kidun bang bote silom ni pet no amben ke ningduk lo nitum lahai dak cigarette hai horabong yo no la pu do lahai petek long men ningduk pian no asi nitum aprang la pu media tu menta dak tapalo ku amben ke lonon pio ter pelo tikora kang thok pa sai de horabong wa tu chan pen asi ningduk lo ningditum kipui bang ke mo dak asap so mane manang lang pen mane nitum mata othu po mane nan cerap nun ke ya ni tum da bang po so sai dengi amben ke pulo ayok kami bang kami sang dami dak mote kitla patyar da bang simelo jonon junon mote jumon da nani daspin sonong le warte mi senji ku den hin da makalo News report KATV News. Pinia birta bangkil ansikang tonlo dumi thakmi kardom.